ngai thatu zong te chi bai vek ule February ni somni pasari pathiani sang ni somni pani ani zirtop ni kalta khan Ukraine khopui mi hring makta duai thum vel chena Kyiv khopui chu Russia sipaiten an lamai don emoti lain Ukraine sipaiten na sataka an lo beile ta wangin an la thei tari lo Friday nightmare ti in zan lu ngai thlak ni turanga in Kyiv khopuya mi hring makta duai ni point poria te mut atui thei lo ani zan rei to lama President Volodymyr Zelensky chuan katlan chelowa zanina mel maten na sazokin miron be nge yang zan in hi hun khir har saber aniang ma se huai sen takin lo be ro naktu ga chuan khuwa alo wa le ngei don ti in thu cha ati chuak ani nimin in riniji nga po na sa takin Kyiv khopui ta ya in kana omin bompuak ri te ari ul ula ral kheldar vuak ri te hriat tur awm ni in Reuters le news agency lian ten an soi nimin ani thumna thleng khan Kyiv khopui chu Ukraine thu nei tu te hnuaya aloma ma se Reuters sanchin bu chuan Interfax news soi chogin selairi are lova Ukrainian za somko poria thito in thijinga meichia le no pang antela liam sang khat za som panga an om to ni in Ukraine Health Ministry thu pon chuan talang Russian President le Prime Minister Lui Dmitry Medvedev chuan kantum a hlo tin ma chuan beipui chu kan chol san don lawa mi khai hlum dan po kan tinungin kan hmang le mai thei ati zirtop nia Russia Defense Ministry tu pawng tu Major General Igor chuan ni ni chung lekin Ukraine sipai hun poimo zani som pakhat command center som pasari radar unit som thum pukwa teng somruk pasari indo thlona paruk kan ti che saka Azov Sea bula Melitopol khopui po kan la ati AP News chuan Russia hian Ukraine hi missile zani chuangin an kap to atia Russia hian Scud missile ballistic missile te amang ni in an soi Ukraine ambassador to US Oksana Markorovo chuan nimina New York media tenhena Russian sipai sang ni zariat an tha to thu asoya teng somriat le thona som le helicopter ral tu thei pasari ka phla in anin sei ve bok ma se NBC chuan news finfia theilo ani ati Markorovo chuan Russian sipai ten naw nu cham omna lu chilin mi somnga zet mani sahimnan an hreng zuya Russian sipai te chuan nu naw poi seilo te an bituma civilian kan beilo an ti chu dot vekani chu wangin Russia chuan war crime ati ani Chernobyl power plant a po mi somko an hreng ti in soi tukena Kyiv khopui bula Troisnia khobula Russian indo thlona CHR paruka thlang ni na chuya thu thang lengvel atama wangin thu dik tak finfi a harsari le indo lai chuan war propaganda hi turam point an vor dar thin Kyiv khopuya teng pakhat chuan civilian car achil per veka ma se van de thlak takin driver athilo hlawa chu video chu adar na sa le ani Kyiv khopui chu Russian sipai te chon lak ka thunun ngei tumin an bei chowa nimin chanwa Kyiv khopui chakle thanglam in kalpona leilon bridge bola Ukraine sipai jani te chon Russia sipai te hi an lo dang kira Kyiv khopui bul mel som vele ka anin kap na sa le Vinnytsia khopui Ukraine ramlai li po bom hanga be ani in siren ari roi renga mei khudum ngen ngun le par chuang lui khopin awmani Sulaiva khopuya po tukin jingda thum atangin silai voi somnga chuang apuak to ani The Washington Post palai chuan Kyiv khopui chevela bompuak ri ul hriat tur awm rengani ati The Guardian chanchin bu chuan Kyiv khopui daya Kyiv Zoo bula in kana nasa takaumati BBC palai chuan Kyiv khopui laili Maidan Square a bom apuak ati bok Troisinia khopui chaka thermal power plant be ania Peresmon hi F a kar tlan boma be ani bok CNN chuan Kyiv khopui malam kilometer somni leka la om obolona in kana omek in chimlang lang Vasily Kyiv muna po Russian sipai le Ukraine sipai te anin kapna san ina soi missile bom tonpal lawin mitam tak chu Kyiv khopui le hnuai metro station a sahimna zogin law le khurin an birhloma chung jinga meiche pakhat kum somni pathum mi chuan naute hringa ahminga maya tia pu sakni in hana hop ko chuan a soi Kyiv khopui chimlama kilometer somni vel leka om Cherkasy khopui a chuan zirtop zana
Russia sipai ten ron ting mit mai tura ani ngai to lain an hnam la national anthem te sa in an biru na hmuna an sai rual dola an tong tai bok ani Ukraine mi pui singa don chuan an ram tlan che sanin an ram then om Poland Hungary le Romania an lu towa chung chu US le NATO sipai ten lo dong singin an boi pui ni The Washington Post chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu US to nei tu te chuan a sahim na ngai tuin a tul chuan Ukraine rama tanga phur chuak turin an in pe reng ani ati Zelensky chuan Russia sipai te bitum target number 1 ani thu alo soi to ni President Zelensky chuan Kyiv khopui lampan tum Russian paratu parza songa chuan a thlona ka thlak ni na soi he military thlona hi IL-76C ni in kumsang kha zakwa somsari paruka man tran raldomi sipai thuam fam kima thuam za songa tanga zani somni panga inkar phur thei tura duan indona mual combat zone sipai phur kwal thei ani Russia in Ukraine arun chungchanga US to EU le Australia New Zealand Japan le South Korea te chuan Ukraine runa mo phur tu a ngai politician media businessmen le sipai ho tu then kha chu economic a sek na le semna a penual to a nimina US President Joe Biden chuan EU NATO roi tu te na virtual meeting anei nuwa President Vladimir Putin le Foreign Minister Sergei Lavrov te semna ate chuak vele ta hetinga ram roi tu semle sekhi Syrian President Bashar al-Assad le Belarus President Alexander Lukashenko le North Korean dictator Kim Jong-un deuh chi andoma tuna chuan Ukraine run amo phur tu le mei jang hlap tu berapu President Putin le a Foreign Minister Lavrov ten tel tani US thilti hi UK Canada Australia point thlopin Putin le Lavrov te hi an rem zuyang hetinga remna hi until nei khoi che theilowa hren sakania US Treasury Department chuan Russia Security Council member som pakhat te po alo rem towa Defense Minister le Chief of General Staff te po rem zinga antel ani White House in Putin le Lavrov remna ati chuanwa EU point remna ronte chuak velin EU Commission President Ursula von der Leyen chuan Russia National Security mzingami te po rem an niang ati President Putin hian US $2 le ding on zani hu nein mail online chuan asoya Bloomberg News ero chuan President Putin a hlo hi kumtin riubul makta duai som US dollar nuai khat sing thum somnga ni na jeka long thatak super yacht US dollar makta duai za nein an soi heng Putin a sum so za hi koichet theilowa hren ani chuan Putin a chuan harasatna tho pha hle tura an ngai mail online UK chuan Russia hian foreign exchange and global reserve US dollar $2 le ding on zaruk somthum panga neya oil le gas anga hlea ram house azoka in national debt po aniam zinga mi ni in national debt 181% of GDP ania France 119% of GDP Spain hi 119% GDP Italy 156% Greece 206% Germany 70% UK 95% angin an soi global payout financial system a sui satagin US le UK chuan Russia hi pe chu da yan do ma se EU hian an du ri lo EU hian oil and gas man hi swift kal tlangin an pe ani President Biden chuan Putin le Lavrov te remna apuan ma in Ukraine President Volodymyr Zelensky chu minute somli zet be in US in economy le ral thuam lama tanpui zela tiama Biden chuan Zelensky apiak ma in NATO member te arwan masa a Zelensky hena Ukraine mi puite voisen taka Russia beina a thi hlau ho lowa theito pa an lo beile na chu afak le theito pa tanpui zel atiamani Biden administration chuan US Congress nena Ukraine tanpuina tur US $2 le ding on ruk point pali adila US chuan $2 le ding on ni point pakwa chu ven himna le chom dolna ata ni in US $2 le ding on thum point paruk za chu Defense Department ata na man tur ani ang Ukraine Defense Minister Oleksiy Zenikov chuan Ukraine mi puite chu theito pin tha thla ho lo le voisen takin an melma
an mani run tu Russian sipai te chu dole turin angena President Zelensky poin petrol bomb cocktail siama Russian sipai te lo beile sau turin a fuibok Defense Minister Zenikov chuan Facebook ha chechen in dolai angin Russian sipai te chuan an tual hle ang ti in Russia chu tual that tu ania Ukrainian te chau an that lo Russian ngei te po an that ani ati Russia President Vladimir Putin hian Chechnya Republica Chechen Muslim helho te chu nasamang khengin an hellain alo bein alo tuklom towa Grozny khopuya building te chu a chimrem rumai ani kha tunchoma po President Putin hian Ukraine ram hi Chechnya angin abei hre donin alanglo tuna hian Russian sipai te chuan an tum angotin Kyiv khopui an la theilawa jet fighter thazok le bom lian father of all bom anti mai chakzo mangin Kyiv khopui rau san to angmaya chantir mai anringani kumsang ni pasari khan nuclear bomb ti lawa thokna ber to le lian ber ton somthum pokwa point pokwa zetari chu Russia hian alo siamin alo enchin towa US point Afghanistan laka khan Taliban Al Qaeda le IG sote in kuana mother of all bomb anti mai pound nuai somni pakhat sang ruk ari chu alo thlak towa fit sang khata bial vel chu fit ruka thukin a phin dar sur mai ani anti Reuters palai chuan Ukraine ram tlansia san tumtu meichi le naupang te chu ram ria anin tlar zai chuya mi pa te chuan an hmangai te chu lungchim takin mitui nen thlain an pong vong hlomani ti President Zelensky chuan Ukrainian mi pa kumsong poriat atanga somrukin kar ta chu sipaya tang tura Putin ram an tlan chu sana phal lowa thupek alo chu atoni France President Emmanuel Macron chuan khovel ram dang ta chu Ukraine mi te tranpui tura sumtho turang enin EU ram chuan US dollar to le ding on khat point panga pakwa in Ukraine chu economic package sa penga UN hena US dollar to le ding on khat tranpuina angen bok heti la hian NATO member ram somthum te chuan an headquarter Brussels kopwe Ukraine le Russia in kar boina chu uluk takathirin Ukraine ram pi alampo Russia chuan vai ma zel mai poi ti don lowaringin NATO ram in chikhat po be ani vai chuan tangruala beilet an duin an tum NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Russia chu thil sual te tu le akai kuanga puin adem hlea Ukraine chu ral thu manga tanpui an tumani NATO Very High Readiness Task Force singli te in raling turin ashil France kai hruainan huaya omek NATO Very High Readiness Task Force thankha chu Europe ram chaklam NATO member rama sanga atanga sangsari in kar check-in anda ani NATO Rapid Action Force chu US Sipai General Todd Walters Commander of US Force to Europe Command le NATO Supreme Allied Commander of Europe chuan ahma saberatan an sipai te chu indo peya melma ma chon turin thu pe ka chu ngala NATO member ram somthum te chu an in ral ring tan to ani zirtop jana Kyiv khopui chu Russia sipai ten jim to tin an hual betin an lak to mai rin ani lain an tum an ngot chuan an che thei ta bik lowa Russia sipai te chuan malak dan an thlak mek ni in an soi Ukraine President Zelensky chuan Kyiv khopui kot thlera tangin aram mi puite chu Ukraine independence vong him tla turina fuya khovela ram chakle hausa le thil ti theiber EU to NATO ram da chuan thla thlamin Russia in Ukraine an run mek na chu an lo ral thirin an lo thlir liam sate anga soin thu cha lungchia thlak takle nuktul mit tui ti tla thei tur soin hei hi kadam lai mel in mu hunun ber ani mai thei Russia bitum number 1 kani ti in Ukraine mi puite chu thlamuana thu cha soin an ram run tu te chu lo do le turin a fui sau ani in hruai tu te chuan Kyiv khopui kana tlan san hau lo in zianga kan se paite den kan la om renga ni ti President le a cabinet meeting video po social media avorda zuini Zelensky hian Twitter a Chernihiv Mariupol Melitopol le Gostomel ate in beina nasataka omtiin a Twitter heti la hian President Zelensky an electiona an hetak President Louis billionaire Petro Poroshenko po in kot thlera raldo tura a in pei thu so in mi puite chu thei to patang rual turin a som bok
Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine sipai te chu fui por tumin sipai ho te chu hela sarkarna laturina fuya sarkarna pai ula in kota thu neina omro se ti chuan inremna olsam dakin kansiam theyang ti in Russian Security Council member te amua Ukraine sipai le mipui te chu thu cha hla anin nazi angmaya Ukrainian ultra nationalist sarkarna chu pai tharau infa te le nupui fanau te chu inpen nan an hmangani ti in President Zelensky kai huai chu Westram ui buk le kai bu ang le ka le Eastern Ukraine Russian tong mang tu te tha chemi tuma pu in Ukraine arun chu neo nazi thuthlung pai tumna mai chau ani ati gangs of drugs addict kho ku ta tangin thu nei na chu sakro ti in au dum mai nimin piat tlaya UN Security Council resolution US draft resolution chu darka somni pali don soi ho ani nuwa Russia chuan Russia do dala thil ti in avi to puar mangin anol mi mai he resolution hi ram som sari pathum te du da na siam ni in chongkam han puan uluk le a Ukraine atagin Russia sipai te in la chuak ro setia temna thulam hoi ani vote lak lain China India le UAE te chu tel du lovin anral bang da ya vote som panga a vote som pakhat ta in Security Council resolution tura hian condemn ti a in deplores manania he resolution hi pass lo ni ta sela chuat chapter 7 angin UN charter angin UN member 10 remna le muana omna na indo ti top turin sipai changna an hmang thei don ani US ambassador to Linda Thomas Greenfield ti chuan Russia hle theilo thil ti ni Russia chuan he resolution hi in veto theye ma se o voice su in pai theilowa Ukraine mi puite o chu in pai veto thei heklo UN thuthlung in pai veto thei heklo tuna in thil ti man hi in lam munge yang ati Russia ambassador to UN le security chairman in bok Vasily Nebenzia chuan Russia dauda resolution mai ni thisen chuana omek chu Ukraine ramhloi tu te wang ani e ati thung resolution pass alo ni chuan Donbas region a Luhansk People Republic le Donetsk People Republic atain Russia sipai te anin thia chua vek angai ron ani China expert Richard Gowell chuan China involved a thlang du lo chu US tan thok khoina chi ani e ati Chinese President Xi Jinping chuan President Putin hi phone atanga be in ramdanga ramri za tur ania in biakna mangin Ukraine poinei chinfel tum ro ti in alo hrel towa China chuan Russia che dan hi dem zong e ma thlop zong in ma thu chu anei lawa Ukraine runa invasion ti chongkam po amang du lo ani China chuan Taiwan ram chu Russia in Ukraine ram ati agin hun local tur ati ve mai ring an om tanwal mai Ukraine President Zelensky le Russian President Putin te chu Belarus ram khopui ming sa in beturangin tu thang oma ma se Ukraine lam chuan Poland khopui Warsaw in biak an ro thunga ma se anwa Russia chuan special military operation nei mek zo ma chuan remna le muana in biak nei atum lo ti in Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan apuang le ani in biak na nei tur hian in biak na Russia le Ukraine lama hian kal neu ma se in biak na mun tu chungchang a hian Ukraine le Russia lam hroi tu te an la in mil hlei theilowa in biak na mun tura tu thlan na ran ve an nei awangin an la in mil theilowa an la in befel theilowa entin nge boruak akal zel don ilo thlir zel report mai ti ang Reuters sanchin bu chuan an news update thar pera Russia palai te chu in beturin Belarus khopui an thleng to ti na jeka ma se Ukraine President chuan Belarus a in biak hi adu lo thul ramdang Istanbul amo ramdang khopuya mo lo chuan an rem ti lo thu in a chang zui ani ole view ata ne nangen na an je ve leila kan channel mila subscribe sak lo te khan mila subscribe sak ve turin kan an ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo ngal zel theina turin in tan po ol samnan notification bell kha metula ola in da don ya